why Cain kill Abel. Cain Abel were yanum. And eba say, one papa onyamishrawo. And son of Bonsam to be shrawo. Then I be who said demonstration way a shra way no. Mira eba say munkobo afore mo yakopo. And obia shra or one a song called demonstrate nyawo ye with your talent, your everything so fan portrait. Cain the need ye a boy. Or no on Jimmy na wakobre na odikokoma osofo ti se se ni ankofokan okutua title no so komo osofo ntino odiskane eduane no kosie title no ontua e be so so ewurade asema ba se yembo afori o soja ho sonja ho se ye hina on do boma hina ewurade ntino oyi ni ye insira no woni na o demonstrate they the papa ni na no ye de den odikoboy and oru afuro soja ha meba na Cain kofedua ni nuani tim se gba Abel nya so no hwe ne huye e na ode ne ho nyina ye ni aseso ye no bo ne ho ban a aka Cain kofedua ne webu ahwe birim abra Cain ku ni nua no ono na nka edi boni Bible say boni be kuma boni fu etike nim se se ono aku ni nua de aka so twa beba no so ye owo ni bi but na me san share den so se obi amfa ne sanka I don't know the boy didn't know the boy. And I came for you and Copona, and you know, then Copu. And you know, who will be saying now, your papa, no Bisu or no Bonia, would be proud free, Unyaminka. Then Tina, Abel, they are the papa called the Radias. So the papa never won this one, oh yeah, and your bonny money, J, no say papa your bonny, no say bonny your papa. Oh, your papa, what to bra, wo, a bonsamo. Oh, your bonny swap, what to bra, oh, Yankupo. They soon high God and Mammon. And the Abaya when yasem. Abusia me mwakwaba edeba too much GH so let's say so first time we here obenya subscriber to me so the me ya no waka say what the bell no be count sa no upload ni to mo the first person ya wo sabedi kaka enne ya be pie mu ewo ensawom Prophet Dr. Abednego na kache ene ne yaba bedru na edu ya woda se ne yetena se ya na eye ehintamu ehintasam enti ye se e no mysteries of mysteries eno ene yaba bedi ho enkomo ne de topic ada didi aba ne be kono ho na ono akasa aka topic no because topic no esopa na emudo enti watida na so wonti ase eno ti ne yaba no tinya botina ka no ho nyenko difo na afi ye fa nkomo no enhwehwe so Wakwaba. Yeah, now. What's up, Mohun to say? Father, we thank the Holy Ghost, Spirit of the living God. And I so was what so one thing maybe I say, intercept I did the children. We call it a revelation, a intercept, mysteries of mysteries. Why did Cain kill Abel? I didn't know Cain okum Abel. Na Abel hina and a Cain so hina. Okay. Amen. Amen. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. When we say, Enkosi na he, and you be no put a Bible or in Yamia. It is written, my sheep hears my voice. Meanwhile, why they would team in it, and this Onyankupon Kasa, helpful never to Yankupone. Yamemba na beto Mo, and the helpful said I want to Yankupone. One more Woman, and this if my sheep Onyankupon Matthew Onyankupon Nidia. Now Obonsam also to Hinani. Amen. Amen. And you know, we say, one fan 2 years in a womb say, Mara Onyankupon bo soon assassin. Or boy dibia mienu. Amen. Amen. And the Uoba Yetibiera Benkum Nifa Fatutin, Mr. Benkum Nifa. Obo Adam ni Eve. Obo Adam no the Eve ka ho se onye ne seso boafo. Eja das ma wo mu. Bebiri ni. So na mo no esum ni han di nachi. Na esum nso oye na adwuma. Han nso ye na adwuma. Amen. Amen. Na Cain Abel wo ye nuanom. Na eba say won papa onyame hira wo. Ansa no bonsam so be hira wo. Nti na hira na ya. Aye me nyame hira ye. And I want some to shy. Yes. Daddy. Is it then about some to be shy? If it's a brand of senior me war, can you go papa Adam Eve? And no Yame a bon some of the nature woman.
Ah, Sena nyame abo who asase. said no so yinchira? Enti bo sam de no meni de shira wo. Sena baka se bo sam do mi o, aka se wo shira wo mo Maybe dia. it's ninga yinchira. Yo, Okay. what you say? Daddy. Mo na ko bombo nipa Adam. Ena obo oba kan ho so mebwa. Ena o shira wo. Ena obo sam so be shira wo. Nti wonam ni akoya he. Mienu. Shira mienu. Ntafo ni di omuchi. Emo Shira mu nti esum ntafo. ene han because onyankopon ye han. Okay. Odi kan shira wo. Ena esum so ba so ye de. Esa shira wo. Wo yo bo sam. Ena wo wo ye no odi kan wo ye na. Cain. Okay. Amen. Amen. Ena satam na wo hu se na ti obi aso nim se na Cain ti. Amen. Amen. Ase na be wu Abel. Ena e ba ise ese won ko bo afori ma onyankopon. Okay. Amen. Amen. Enti nia obi awo nhire di na chi no obe demonstrate and on demonstrate. Obe demonstrating. Amen. Amen. Then I be hu say demonstration we eye nhira we no. Mira e ba ise mun ko bo afori ma onyankopon. Ena obi nhira owo no e so nko demonstrate nya wo ye your talent, your works, your everything so on fan kire. Enti no Cain de ni de ekoi. Ono onjimi ye na wakobre na odikwa osofo ti se ni ankofo kan. Okutu atata onu so odikwa osofo nti no. Odiska na eduane ko sie. Tate no ontua. Cain. Na nya sanity. Enya asofo ile de enya mu na ya de site ni brem. Senya mi ehu no. Mu ni ehu. Na Cain hu nyankopon. O de bi. Aso won ko ba for ya. Sehina ni je ho, sehina ni je ho. So what ni no. What things won ko ba for ya. I don't know Cain say, ono o to me nko fa ni gwan ni dia adosade fa nko to wo me kwa obi aye. There's an eniati. Dedi ati. Sana be be tat me twa aforo me mbo akwanche ko cha me ye. Me fa ko mo so for no so for di. No ni no nye to No ye to twi. Ni ye. Mm. Ebe say so ewurade asema ba say ye mbo afori o. So je ho, so nje ho, say ye he now on do bo mahina ewurade. Enti do oyi ni ye insira no wo ni na o demonstrate. They the papa ni na no ye de den. O ni ko boy. When na to ha for what train. Cain de ni de potopoto akoma una so nya me na wo ade nya ye o de so sofo atofo adafo wo ka bebere wo se yesa mebo afode e na we potopoto no da kuwo no train so sofo no ba fe de na de ma ka no. So now we plan and now we try. As man think so he becomes. Then you working and a way. Until you Cain dream and oh yeah. You Abel dream, no yeah. Then you only dream and now oh yeah. Me tell the beginning of your problem and your sorrows. Welcome back for any rain. Amen. Amen. And I want to walk train. When you say we just feel so. I didn't feel so basa never far. Abel nyamani na nefide ebe ne kuma ne ni agine ho nefise already me das you no ebe to say me nyanka me fa niam ni kwa ye de eka na me nia odi bebo aforo kwa nefide won say eswa obi na ma ni didi ehome na ma ni koba no sorry no nante no home na owo abodua mehye ohini mu anu anajo urum le obo ho ban ko fa wo so ban say utu ani kana mutaka obi ye juma ma so tu ani kana mutaka na ni onyame ma obi so chaka na ko ba for ya o manyi the case so dey no dey onu so bi anhwe no hwe onu ano ye na dey ndi onu mfa bibi am obi a e for ho no hu se ni nyama ni na edum e na san good ni tish opa tight ni tua opa mentua e so udua tight mo so for and now you be very money power o say no men kan no dey hu to ni pass. This is a mystery, it's a message, it's a word of God, it's a revelation. I made that home about buy. Now I bought for the family, say, men come here near to understand my gas. Tell them. No, the why Cain kill Abel? Yeah, that in fact, when Yentia Cain kill Abel. Amen. Amen. What's in our Juma Bedi Wechi? And I'm a boy. And the time I feel the say, in your ye, if you Abel, that's what made the particular from. Oni po be gwa ebusia no
efe de anopa no ga jo yenkwa afuru e woni woni tim ke ebe so no ye aduane a ade papa no de be fie na mudi ono hwe busu no hwe fie no so ate anopa ye be kwa afumu se na wahihye woni tim ebe nso oni aniwa a wodi be hu ni na no yakopon wo so no hwe amen Amen. and wo du afuru also jo ha meba na ken ko fa dua ni nua ni tim se gba afe onyame hwe ni na afe ebe na sorry na okwu yakopon ho se awade yakopon menua ken na kumio no so onya time na okumu na onyame hwe ndi ye ko so ne ye onyame we hu no onim ni ebe to ni ebe si na onim wan ye hu ahwe yi na ne waka che we ndi so a ebe nya so no hwe ne hu ye e na ode ne hu nyina ye ni aseso ye no bo ne hu ban a aka ken ko fa dua ne we bu ahwe birim Na de mpacho me ba. Wo chese se ebel eye ne woso wo ye nyina na wo bo ne ho ban a. Ita ha na me bisa se ahobambo no sen na ye bo ye ho ban na sen na tifu se ne nyame ka ye no ebel di so. Wo se wo mo beba afori bia na nyame kwa wan fa specifics kwa amba but ebel fi ni mu nyina e de ne owo e de ne owo no po ne eye papa wo mu no ana wo de bai eno so kire se eno na so nyame yani etisi obi ayade aka so nyame yani sei ama nyame age na fore na to anka no kwampo no enya bible mu amfa ma no eti esi dan na ekum ni timi ba ya ehwe han course ma ebe mu o nyame nshira also nyame ankyere de kodi on fa mebo afori o na nkasa na yi de na nkasa na yi de eyi e na ode kwai na urade ji na urade anje to wa unso obi wo ha na wa hu wa te se oye biribi a obetie obehu amen no de na kwa hye urade sa o se fa wa kwa hye urade sa wa ka che urade sa say ampa ma ba for no waje di ende make a full na make commendation sa ejuma na make commendation sa waka okay just nkosi na ehun ka hwe ade na onyame nim so didi na so se bisa no ye jawo so bi hunti wa hine ma ye wo daduane ne wo dim so be didi no se bisa okay hwe na obede bom ne obede bisa na ebel o ka so nyame bom ho bai okay o ka so yakopon se me hu se me ye bibi a ogedi a ene na ba bi a me ko no hwe se asere nyensi bom ho bai me de me yire me ma madwuma me bibi a hye wo sa nipa nim sa de no bebre kwa sori wonim endo nim a on kai de da ebe on ye de on kai wan kan so ade ne so no oso ohwehwa obehu ubomu a ye bebio umbisa ye ntie ma okay daddy afi yen hwe abra ken ku ni nua no ono na nka edi boni bible say boni be kuma boni fu etike nim se se ono aku ni nua de aka so twen beba no so ye owo ni bi but na me san share den so so obi amfa ne sanka e dey nti na ho ne tisa you say the love come say enso ye time enso okay nyame ma ne bre so ono nyame ni nya na wakum but on fashion pan ko bo nyame that means that I don't know the boy ni nya na the boy nyame o de bo ni nua ni nua na o de ade ne bo se ni nua ne ya ade me so nyame ni yo raso nyame ni a oni ni nua ni ye mo nyame so ni nua na ye ma na bible say ye wonam ya for bo so ni nyame nya apam ente we nya apam so nka na afa na asem ntire nyame ye ana ken fa dua bi ankopo nyame ye ndi nyame ye den kokumu o se ni a wo bedua na wo bedwa okay ente onu na ko dua kum ni ade a onu na asem ente ye se ko interpret mu no Kenya ade sakra sakra ade se we ku ebe free na se we ku no na ye se wuti wiase na jaja ho mo bi ku a say na ka so be fa oboni aso a nya sa na wa fa ente no eno se wo a wo do se be kan so no so bi be ye
Anamebwa. Amen. Amen. Enti ni akin owo ni talent ni destiny ni bibia eno odi nama na mfa nam. Ni ewo no na ono so ye ma Onyankopon. Amen. Amen. Enti no uwe buso no na ye papa no bi so ho no ye bone a otumi proud free ya Onyame nka hwe. So fa bibia nkobo Onyame. Amen. Amen. Enti uwo ho na uware a obetumi yi wa wode Onyame to no hwe. Onwu bi omu kwara ware ni wa wo bebre nti wayi wa wode. Awode so nyo no boy. Because sa no ti sa no ye na adwere na adwuma na nhihye ni. Ndi so ya no so ye. Oye di se Onyankopon anyonyam. Amen. Amen. Enti why did Cain kill Abel no? Nenti a obere no na wo kire o mu. Anya hwe no ayo na so waye bone. Nenti na Abel de ade papa ko de radias. Sa ade papa na e wo ne so a oye no eye bone manina. And what was it? No, say papa, ye bonny. No, say bonny, ye papa. And there's no bonny, there's no papa. And then 7 good right now. What I have is what I give to you. And then there came one and oh yeah. The Abel is one and oh yeah. And the one put the Abel in Shra Nincham Quatita when the own mobile. Oh yeah, papa. Wumia will bush of fearful wire bonny. Because our papa now one will be obey. Said the King Abel. A story by ye dada brabo Mo and ne obiti abusiam e bi kono na ehwe abusiano mo kono na ye abusianiti mo na so abusiana san so yeti am sa pepepe because na oye no watumbra and say so worry and say so worry so say so wa worry wow wo san ko pejuma wo be yi waduma no spirit ni be die kire aba be ye niama bebre because I saw my who said out. Now, we bibi no, umma bibi o munye bani de ukuru. Ukuru no se bia wo su na ukuru adwuma sei. Wunti na ukuru wi. Na no ababa bi no se ni kuru no mum eble mu ni kuru. No we say on enam ne su na ni kuru aye basa na adwuma nyina basa. Na jawa tia e say also papa me person ye me tumi ye na bone me person ye en na me ye okay do be ya no ye obeye eto ye papa watumra wo ifa obunsamo okay wo ye papa watumra wo obunsamo wo ye bone so watumra wo hina Onyankopon ho ndi esum ni hai God and Mammon enti da obeye bia wanya asem anena onye papa bu na nkutwa papa ana wondua de papa ni wakutwa ade papa enti wiase oye papa watumbra ewo hina obonsam no nyeche wondua na obonsam umma me papa na obonsam unana na de beye na ma ababa bi oba toma wo ma na ye owo Oro ba ma bia beda wo no be ka be ma no ento be management say wu abodam wu ne yere na yo aye ne bon samu de ama no sa na ewo abuso no wo be 20 ne obe no ne wode ama no na hwadwa no be ano ye obeye and this one ni mo a the mysteries of the Cain and Abel no sanity ne abrabo ekoni na ne awo ye biara against obi Amen. Abefo to share mesu. Na me say that say. O say say obi gbewu anu aba no age no. E na obi yes anti jan adwuma na oye. Na we so ne adwuma a wode am say memmeye wo wiase. Okay. Ti me ye den jan. Na me ye nso abefo no beba no womba. Enti me bua ebompai agi nkofo fi yare mu so obra ma ne owu mu no. Na me ikusu nya asem. Ewo bonsam afa. Na nso no me no se makotwa nyamedua no. Amen. Amen. Enti wo nso wonnim obede. Enti wo na mo bi ana aboabo no. Oboabo. Amen. Me da ho na orphanage for no ba ko ba se osofo yeto nka che na se o me che ade. Enti mo ska me ko ma
orphanage. Me share that suspended until further because Oma was kind of said of by phobies whom say, Obe check orphanage at the end, Obe Paso, and do me bria. Orphanage Jankano, who could tell Nadia, who fast to that's how you mean. And then I mean Kobio. Men Kobio Suno, Masato Bra. Obisu said, May the Adeneba, a wow, wood dear, who sign. Okay. Eh? Dada afe yɛhwɛ Yo. ɛnɛ sɛ yɛhwɛ yɛn nsɔre a yɛwɔ mu ya yɛde toto Cain ne Abel deɛ no ho Cain ne Abel mmienu nyinaa yɛ adeɛ baako ɔmo bɔ afɔre pɛ ɔmo gyina baabi kɔ na bɔ afɔre ɛnɛ obi wɔ asɔre dan mu wasom nyame a wɔyɛ ne etene afɔre wɔ bɔ adeɛ bi a ɛwɔ so wɔyɛ but wɔnya mfasoɔ no Abel deɛ ɔbɔ afɔre no yɛhu sɛ afɔre nyame aso afɔre nim ama afɔre no akɔ so sɛ nkɛnyɛ Abel koraa ne twa ne nkwa na so a kebi afɔre no ɔbɔɔ yɛ no kɔbɛnya so mfa so wɔ asase so de ansa na ka wɔfi enti ɛsi dɛn na obi te asɔre dan mu na wɔbɔ afɔre wɔyɛ nea wɔsɛ wɔyɛ bia nanso bia na abrabɔ no sɛnea ɛteɛ no saa na ɛteɛ na asɔfo no bi nkyerɛ mu sɛ asase korɔ na agudua deɛ no wɔ so no ɛnyɛ asase papa a ɛntimi nso beaeɛ a nnipa bɛgyina abɔ abrabɔ a na wɔgyina abɔ afɔre no ya na ɛho hia anaa da ofiefoɔ kasa kɔbɔ afɔre wanti sa papa oyɛ ɛbɔn nti ugbo uyɛ den ugyina so den mu uyɛ training unyɛ training wa wode yebi ya na yɛ one is a pastor two one is wo osumnya ba bu se mu no osumnya okay be ye kukuru ho a wanti sa wo tutu kukuru be ye kukuru ho a ɛsɛ wo nyina mo kɔsum na wo nsum a nya wo yɛ no ɛbɛgyina ɛbɛboa and ono nyame obedi hia na de wukura se uwu a obeba no ono enye no na hia no amen nde no ne wumpa ukra no na hia no na enye oni padua and no wo ehun se wo fie wo nua na esi wo abra bokwa na yeye na wo do wani ato se wo nyame na waba afori na waso nyame kwa so na wo nyama yeye a enfo nyame me ka jo on tre so fo no mbo amane so when you papa mama be ye kuku ne ho ne na ye usa wona mo wa wade ye na say daddy obi papa ya wo ye no ana obi trene abrabo a wo bo no eno ensi e ha oba no so ano won to say papa ne trene na wo ye no wo ye tia obi watumra na watumra obema wo say wo nya wo ye no ho beto ana na wakoso aye onu ye de ne do chi assign dem so ma ye boni edwaman kusu papa ma kayo nkofo kunu ade basabasa na opesa nka wo mbo abrabo boni na kona koye na wo mbo a ne ho beto na because unnim so bi ko de wachi a ono emai wo na wo so mai ha ndi ahun to be na pe na wo de ndi ni so be di so ana ndi so amen the enkosi na hin na obaka so ukwaso o jami ni mu ene de da do am ya ti ase won ti fe ya ti ase yi pa de kwaso so jami ni mu ala on ti ase o ti ase de mo so jami ni mu ala so kwaso ro ya ti ase de mebre so na jami ni mu so na pe ban so nya so e bi enye ana meboa confirm self there onyame ni paka so everybody we there farmer eso wan kire ni nti a onwo okay daddy ewie my last question is say empelefo say aboy be kawa na efi ntumem ye hwe Cain ya wo no ani nua pe ne fi ma me ba ko papa ba ko na je ne nkwade free ne se adenti na eya na ye nhira na ye nya na se nhira nya me de be hira obi no se ebe attract haters de amani pakro na eya na pepi the haters no eye womo a efra busuanum ana omo a omo ben nipa ne pe na unnim so fitia so nyambo so na asase only say DNA the word of God insura nume edentina ye won nine nifa ni obenku o nifa na oni nifa obenku na obenku entin ebi wo wabuso na bi no o ti ase so nti ase the nume papa buso bia nume wo papa wo the ye won okom the ye won okom the curse there's the one that carries the pot of the curse
Enti obi afi baby am how because I didn't wo fie dey. And then some of you fi baby am how no be I dey. What did that? Obi the wasem akọ. Wọ́n sọ abọ̀ntì no so bi abọ̀ntì so ni bi hawa. Ufie no ni o haw no de wasem akọ so bi yẹ. So your blessing and your curse is in the house. If you will prosper, it is in the house. If you die, it is in your house. If you will be good, it is in your house. Daddy, let's cry. So the mystery of the what? Why Cain killed Abel? It is something miserable, a revelation, and many people don't know. They are what? Not aware of the what? The wiles of the devil. What ye? Miss Mamma Fatuma Baby. Now, baby, say, mention the answer. Near caution, send any powder bocon. Nibribia on your media man did out. Obey ya if you fear. Obey Basabasa if you fear any say. Fear na ye woo too. Musu fifem or how film futum, ye woo nipa a tomb. The Nedica Musu Wana Musino. Anna Onyame and Sulam Munipo Defonso or the Amam. The aya in the Bribia Uba Wusi and Ukutadian into Wa, a Bema Ubana, a Beran, DNA, a Beran and Rana. And this Ya Kessi Adam, Ya Kessi if, Ya bless home. So Adam have curse and bless, Eve have curse and bless. So their descendant will be having Curse and bless. And if you get it, You will transfer. And if your son, Transfer. That, That's transfer. What is all the way Sianwa Ehina said? It's a individual also your dear Wajuma. Tell you, Nubia. Okay. And the Uba, who said Busum Bay in the house, I will pet within near you. Abo Hubai, Amu be up on true, anyway. One, Yabama woman, Niasa Cassin, baby, if you were Bush and Ubu. 2, Nyawashi Sabawina, Ubu. 3, yes, you be movie, I got you. It's a one, and there will be someone in you. And the owner will why there. But in California there. And this is why you want from now and didn't want from a better in Adessa, no more Nantia, wine a bay. Very good. So what about by what from what and this a bosom in the roof you on the house of Funa, whatever. Now be who now you move from what? Bosom will have a bosom in you. About how one how. Intino, Uname, Copum say yes, Beba. On Baya, a drug bosom, Sambia, no, and see that in China. Who to in Yajuma. This is yes, and the idea do a chino. Say papa, it will check of him, say yes, Beba. Say a bonus, it will check of him, Tame. Yes, Now, yes, no by also 2,000 years. And after on by, and how many years this is going to spend before he come. Now, already 2,000 years. And then he answered. And at this moment, there is also a pair, obey with him. Open so their home go. And then he answered. The Nipa Brew, yes, and a what you know here? My catcher on Uncle, who knew what she that into moon knew send a babokwa, she king and Abel. Obey no be how, my mo papa near Benwa. One ya, and to my move 5 for Baku or Befu. Oh, 2 Baku or Befu. And to Umma also now, Nana, Umma, and to Ubetobushem, into a room in a womb. And this is what they my man now, my man to me, what them are nana. 2 hours, I say to be our and what be and I miss a baba be wow 5. Now, what did I pass? I pass a Bemanako for baffle floor. I was there, that's a better my Cambra. I think none as a man, I may say, I want you to send me personal travel and ask you because Papa better come on. We see that man. We intimate what I said if you fear that if you want it. If you fear. Now, what's a brand new for cooking from now, or say, what any we are, or Bema when you could. Obama Bobra Papa. To feel so cohefus. I'll call you for this. Or feel so cohefus. Or conquer for this. Or feel so cohefa. Or call Mom Carol Egusiana Cancer.
wo no tata sabusan do bia woni eta na wo ade eta wo Oko maso. mo until this is called inheritance hereditary of ancestral curse and ancestral blessings to flow so called maso this is only more until now be 2 years koso no if you nana be do ma na feel be do so if you so e called maso the Deuteronomy 29:20 the secret things belongs to God, but what has been revealed unto you is for you and your children. No ma. You know, man, oya swodi na ade so mawu na o hye mojato da uye mu na nkasa fiefo abefu won wo enti na wo mechusu won achusu na won chusu enti bo se mo friend do won aso ye de o ka fi won tie o yes na say already Satan has already taken over. Amen. Abusia asam no na wie no na se wo hu bebe how na wo namu no amane na etoto wo no koda na wo kom no wo hu bebe a efiri me se abo bi beka wa na efiri wontumam obontu sini efiri abonten emmeyew age se ne efiefo de akọ anza na wo magina so etimi ayew enti enane watie yi wo hu se how na how no ewo ne efiri odifo numbers no de besu screen asefa na ene no enim komo ne how no catch no begebre na wo no nyina akom no etimi aso no ewo sunsum from ede amaw na pie hunamani amo abrabo na wo bo no enije etimi ayewo chefa odifo ewo ensa wo moreku eho ene odifo butu se na maka se numbers no egu screen na se ne makan upefoforo ye chen we yetia wo de frɛ number no na wo no enim komo all the social media handles no too much GH wo subscribe like ya share na foforo so nyebia hwɛ dark gold enemy din makraw